Satani rasuzugura ndababwiye tugenda gutira intebe mureke mwumve situation twari turimo tugenda ndagenda ganyine ngo ngiye gutira umuntu intebe umupasiteri yari yaguze izindi yari yaziguze bari bazimwoherereje abazungu bamwohereza zibwe yari afite izindi za plastike beneza barunda muri container ziruzura container izo za plastike twebwe twozibona twari dufite twibiti twebwe noneho ndagerera mubwira nti yewe nyabo dutize zino ntebe nitumara tuzoze kugarurira tuje gusengeraho dufite abashitsi bavuye he bavuye i Rwanda kagira ngo none gukonje we paye mbyumva ngo nawe ari amabyumva gute ntiyumva kandi ntiyumva gusa ashiraho kandi kajambo katari keza nto navuze icyo kintu ariko Imana yakidukuyeho Imana yakidukuyeho ushimiye Imana ko mugarutse Imana yadukuye ako gasuzuguro kashitani noneho uwo muntu ngo aje kubabwira abandi bantu twari twatumye ngo bagende baje kumubwira baje kubaza igisubizo cy'ibyo yambwiye ngo ese ngo se nazimuhanye ngo kubera ngo se ndazimuha muzamuva bene kwasuzuguro ngo se ndazimuha ngo bazozigarure habaye iki ngo sazobaye ku izindi hehe iracitse none je Imana kwayikorera ngiyi yagwaye wewe zo ngizo yewe muri iryo yinga nyine azigabira irindi kanisa yaratwazitwima twebwe ariko ntibyabujije umunezero kuba ngiye ico mpamabwira muracumva situation mwadusanze mu ico gihe si y'igihari ariko nanone mudusanze muri chantier ko turubaka nabigereranije ivyo bintu nyoberwa icimana bishakaho ko mwaje ico gihe nta ntebe tukazibona tukabona na kino kibanza mbere y'uwoga uwo ngo washakose gushika n'umunota ko bimeze ariko twebwe tuza kuba na kino kibanza turakigura none ko turacuba kandi icacu n'intebe mureke ndi mugaruka mu dusanga intebe zo bazirimo nabigereranije byombi sanga ararume kandi mureke mbabwire ntibajega rimwe bene uko sinzi ko ariko mwebwe muzogira ico gihe bagaza baza hakagenda nk'abatanu nk'icumi kuko mwaje muri benshi hakagenda nka 20 abandi 10 bagasigara hano ukaza wumva ngo bari mu kibenga bakagirira amafungo y'amayinga 3 bakado ese ntibari bavuze ngo araza umugore we n'uwo umugabo wawe yewe kuri kwima akagenda gusenga mu kibenga tukagira ngo none yaratashe agasenga amayinga 3 ukwezi kugashira araha mu makariti ariko byaza bigera kwa kabiri umunsi mushaka kwa kane tukabona araseruka hanga akabyina igisinimba cakado we ntumuzi yagushatse utamuzura niko ameze hanyuma rero bari batubwiye sinze ejo bari bambwiye ngo yavuze ngo araza umuhamagara utuzi
tumwasigura urwo mwembe nuko rero none baje kugenda ico gihe natwe tukaba twiteguye mu bamwe tukagenda tujanira n'Imana barataramye cyane dutarama hano ni Rwanda turakomera babandi bose nababwiye batari hano ubunyine kabaregise bangoma bamazeze bawoce ejo bundi twaravuganye muri ringa rishize n'umupasiteri ukomeye i Burayi Imana nigitangaza none mwaje Imana ibaho mugisha n'umuhaguruke ibindi nzobivuga nzokomeza bivuga turabanezererewe cyane kandi hirya cyane navuze ngo nugukabye kandi tubahaye kaze hani wacu banyabujumbura murabizi ko twakirana tureke kuvuga menshi 1 2 3 kaze bavandimwe Imana ibahezagirane natwe amena ibahana umugisha natwe amena none rero nimugume muzi we muze buhoro buhoro nahari ya hepfo nabari yabaca hari none ko murabona ariko ga mureke mbabwira ikintu ciza ibintu ibyo kurya biryoha nibikeya iyo ari byishuza wa mubi nari gutaratamira siko bizabimera reka uno mugoroba mbemba ubunyine mbemba haye indirimbo zitatu ndagira ngo ko mukomya amashima keya murashaka 10 baraziririmba mu kandi kanya babe baririmbye izo ndirimbo twumva uko bimeze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Turashima Imana bitari iby'amagambo. Twageze aha ngaha abantu 4 kare dusa n'ababanjirije abacu. Nari mvuze ngo twageze hano kare abantu bake 4 babanjirije abandi siko twari twabiteguye ariko niko Imana yari ibizi. Bwana asifiwe. Hari ijambo Bishop yavuze abwiriza avuga ko dushima Imana kubw'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere no gushima Imana kubifatika yadukoreye. Bwana asifiwe. Turashima Imana ko yaturinze mu nzira. Mu busanzwe ibujumbura ni Kigali na amasaha iyabaye menshi abarindwi. Ariko twebwe twakoresheje amasaha kugeza ubu hari abatarahagera bisobanuye ko bari bukoresha amasaha atari munsi ya 18. Bwana asifiwe. Iryo nishimwe riri mu mitima yacu. Twagize impamvu zitoroshe, imodoka yajemo abantu barenga 50 iza kugera ikibazo singiye kuvuga mpuruyaha. Wenda n'abayishinzwe baraza kwivuga mu gitondo bukeye. Ngewe cyane cyane nazindutse kuko nageze aha ngaha iyi modoka yagize ibibazo ntayo nari ndimo noja kuvuga amakuru kayavuga ukundi. Ariko ndashima Imana ko iki ni igice kimwe cyahageze nkuko Bishop avuye kubivuga. Ni igice cy'abantu bato cyane barimo abadamu twashatse cya gihe nyuma twari tutaraza kubereka kubera impamvu zitandukanye. Uwanjye yasigaranye abana afite bato ariko nawazaza vuba ubu inzira zongeye gufunguka. Barimo abana bato bashiki bacu bari batarakura icyo gihe batashoboraga kugera aha kubera impamvu zitandukanye. Wenda bari batarageza n'imyaka yo gufata ibyangombwa bibambutsa ariko ubu barahari. Iryo nishimwe nabwo dufite ku Mana. Duheruka hano muri 2012 mu kwezi kwa 9. Ndibuka hari isabukuru yari hari twizihizaga hamwe na Gerizo kuko Gerizo na Alarme nkuko Bishop yabivuze twara abana banyu turacyara abana banyu ku mpamvu zitandukanye twagiye tuburana harimo na Covid mwabonye ariko turashima Imana ko yongeye guca inzira. Imana ishimwe. Dufite abanyamuryango bacu twasanze hano barimo umuvandimwe Ngoma na Prince. Twishimiye kubana nabo.
Pasiteri Bigabo nubwo atahagurutse kuko repertoire zagiye zihinduka, nawe ni umunyamuryango wa Alarme. Umuvandimwe Birori ni umunyamuryango wa Alarme. Abo bose twishimye n'abandi inshuti n'abavandimwe twahuye kuri uyu munsi, nta magambo ashoboka ahagije dufite yo kubashimira, ariko imitima yacu irishimye. Ibyabaye bishobora kuba twe byadutunguye, ariko Imana yari bizi ko bamwe bazagera hano saa 12, abandi bakahagera saa 4, abandi bakahagera saa 8. Reka turirimbe izo ndirimbo baduhaye kandi mwishimane natwe. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Tuzamurire Yesu cyubahiro. Haleluya. Ese muratwishimiye. Haleluya. 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 Oh
niyo mana yo mu kibaya iberaho sincarimwe iyo mana iyo turi kumwe imana yo mu misozi iyo mana yo mu kibaya Yesu arabyumva mubwire yabanga jya mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva mubwire iremereye umutima nubwo wavuga ukorera Yesu arabyumva mubwire yabanga jya mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva Nabigituye mwihema Uibera muri twebwe Musiko Turagendana Uyu musi niyo turi kumwe Ijuru ni intebe yayo Isi ni wiramiriza mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wankorera Yesu arabyumva mubwire yabanga jya mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wankorera Yesu arabyumva mubwire yabanga jya mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva
Hallelujah. Tujya turirimba ibintu ntitubihe umwanya. Yesu yaduhaye amahirwe menshi, yemeye gupfa ku musaraba kugira ngo tubashe kumubwira bya bintu byose hahandi wari uri hose izi abandi batazi, kugira ngo uze ubimubwire, mubwire ibiremereye umutima n'ubwo wavuga wongorera. Yesu arazubaha, mubwire ryabanga ryo mu mutima urimubwira wizeye. Yesu arazubaha, mubwire ibiremereye umutima. Yesu arazubaha, mubwire bya bintu byose abandi batazi. Yesu we arazubaha, mubwire ibiremereye umutima n'ubwo wavuga wongorera. Yesu arabyumva, mubwire ryabanga ryo mu mutima urimubwire umwizeye. Yesu arabyumva. Turashimira abacuranzi badufashije. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mwinshi. Kera byari bigoye gusanga umuntu bahamagara ikorari kuririmba ugasanga abantu barasa nkaho timu imwe isa nk'irushanwa n'iyindi, ariko ndashima Imana kuri abavandimwe bagenzi bacu ntibaraza